umuntu aravuka akabaho akitwa ari we byarimba agahabwa n'utubyiniro, kandi burya ngo uwivuga ntiyivuga amabi gusa, acishamo akivuga n'imyato. Niyo mpamvu kuri televiziyo aza naguteguriye icyegeranyo ku musore wumva ndetse ukanamubona ku mashusho agiye atandukanye ku buzima bwe. Njye nitwa Ashimete Lampard Software, televiziyo ni Aza. Guhaye ikaze mu kiganiro aguka mu bitekerezo cy'uyu munsi. Yitwa Ishobora Byose Ashimete, yahawe utubyiniriro tugiye dutandukanye nka Yunusu, Ashuke, Lampard Software yavanye mu itangazamakuru rizwi ku bigo by'amashuri nka Media Club. Yavutse tariki ya 13 Gashyantare mu 1999, avukira mu cyahoze ari komine Nyakabanda cyahindutse Kibangu mu karere ka Muhanga. Ni mwene Hitimana Siriro na Uwizeyimana Bernadette. Avuka mu muryango w'abana batatu aribo Cyizere Prince Richard na Niyonkuru Placide. Mu 2005 yerekeje ishuri ahitwa Ijurwe, aho yize amashuri 5 abanza. Muri 2010 akomereza umwaka wa 6 ku rwunge rw'amashuri rwa Murebe, aho yanakomereje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Mu 2015 ajya kwiga uburezi bw'indimi mu mashuri abanza ku kigo nderabarezi cya Muhanga, aho yize mu gashami kitwa Languages Education, ahavana impamyabumenyi yo ku rwego rwa A2. Mu buzima bwe akunda kuvugisha ukuri, agakunda ibirayi mu byo kwirira. Yabaye umunyamakuru kuri Rura Voice imyaka 2, akorera Answer Radio imyaka 3, akora muri Cinema Vision House Kibimba umwaka umwe, kandi yitabiriye amarushanwa ya atletisme mu 2016 mu rwego rw'akarere ka Muhanga, kandi yahawe amasertifika y'amahugurwa anyuranye yagiye yitabira nka Google Star, ICT Club, Journalism Trainings, English Debate, Itorero ry'igihugu Nkomezabigwi, Construction Training, Disc Joga Training ndetse n'ibindi. Reka ngushimire kandi weho twabanye nkubwira ngo ukomeze kunogerwa na gahunda za Answer Television ikigoma kukugeza. Nge nari Ashimete Lampard Software.